سر اکران TRT کردی سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجان بخیر هاتن برنامه دویا هفته سبه و روزا و دویا هفته بخیر و خوشی بشاهی و جوشی در باس بش خو امجبو دویا هفته خوشتر و باشتر در باس بم پیش بریونه از پیشید خوازم سپاسیا و ارکسترا مرا ببیجم سترامبیش زهرا هیودا دنگ و آواز و صاحبه اون هر بیجم مالا و آوا موزیکشن علی اکبر Ergün, bu her bejin dest u dilê we sax be müzikşen Alican Koçer û müzikşen Saim Ertan dest u dilê we sax be û her bejin mala we ava be. Belê bînerin ezîz, di vê bernameyê de em her beş li ser mijareke di nav jiyanê û li ser mijareke gelek girîng diaxifin. Mijara me îro mijareke gelek û hesas û gelek jî taybet e ji ber wê yekê ez dixwazim dê û bav bi taybetî bila dengê televizyona xwanekî zêde vekin لورا او مجرى يك ويك وان على قدرتك والسر زاروكي وان يجي نها دبي وادمي قال لك هيجا وقدر بلند لقال مانا بالدستوريا وام درباسي ميواني خوابن بيوان مي بيشي ما مستا دكتور سايم فكرت بلوت ما مستا سر چاوا سر چاوا نيشه خودش برازي به شانو باشن همش خديرا وغازي كريم جهاتنا والله غازي كرنا ام قال لك سباس ام جي قال لك بيخاشم ما مستبيشي ام بكورتاسي تا ناس بكن بلكي دبكوي سر اكراني مهنك ناس ناكن جبرويكي از سايم فكرت بلوت ما مستمع انهار وبري دبستانكي لانقره دجيم بل سر زاروكان من ليسانس بلندو دكتور اخو زاننگه انقره خلاص کر انقره دیجین وقتی اون غازی دکن جی امپر کیف خوش دبن ناور عین مینا چولکی دا وحاد بیجن بیتنا وجی پر خوشه به زمان دایی که مجلبونجی پر کیفا مجراته ما مستوان جکبون از خلق موشه ما سلاوی خو موشه بلانه کوپرا بشین ابج سلاوی خو جوار دشینن بله ونر بیجن مالوا و میوان میدنه و برای شورمند دروناسی ایوب اوک ما مستوان جی سر چاوا سر خودی جوار باشن ان شاء الله صحیح جانو الحمد لله بکورتاسی ام وجی ناس بکن بله بکورتاسی شباطمان نویم ایوب حتی 15 ساله خل باطمان عمري خود درباس جر جو به مجلس الوانه قدانت بيك جي جوانه تم حسابي از و اكو خوجي زاننجا خوجي من اسطنبول مارمار يونيفرسيتي قدانت بشتي زاننجا جي ماستر ما الودكه ما قدانت از دغ زوجان دي ما دو حب زارو كمنه والاسطنبول جانا خبر دوام تيم خانم منو زارو كم جز باورم فيكا لسر اكران سلافي خجواره او تماشات كده سلافي خجواره شيء صابن هر بيجن مالا واوا بنان عزيز مجرى ما ايرو ما قوم مجرى قال جرينجا مجرى ما ايرو يل سر زوردستيا هف سالم بنابي خوي تركي اكران زوربالا براستي وان سالين داوي ام في بير قال دبيسن و قال شي مالبات بقامجين وما ترسل السرون هي وامل السيرفي بقى فن السيرفي بسكن ويبرسمها با وميفان ماجي يبرسمها ببرسفينن بيشي هوالي ما باترك اما ذكرنا ام باترك خد تماشا بكر دور هادي زميل قال هبن زوردستیا هفسالان جبو درونی و کسایتا زاروکان پرسکریکه که گرینگه جنشکاوه که این بونا شخواباوریه زیده بونا فکر و اندیشه دپرسیون و ساربونا شمکته به علامتین زوردستیا هفسالانن هفسال به هنکان تجریده گوته گوتان تندیا فیزیکی و سیبر لحوالین خو زوردستیه دکن. هفشی زراره که مزند ده درونیا زاروک. جوو زاروک راستی و معامله نه دوی مالبات هر تم لزاروکین خو هایدار بن وان بشوپینن. گلو زوردستیا هفسالان چیه؟ زوردستیا هفسالان هری زیده کنگی چه دبه. سدمین بنگهین این زوردستیا هفسالان چنه؟ زوردستیا هفسالان زراره که چاواده پسیکولوژیا زاروکا. امی زوردستیا هفسالان هی آنا چاوا فرق بکن. مختورین زوردستیا هفسالان چما جو مالباتین خوره ناویشن.
malbat divê çawa piştgiriyê bidin zarokên xwe. Zarokên ku rastî zordariya hevsalan tên dîsa çawa dikarin ji xwe bawer bin. Ji bo zordestiya hevsalan çênebe divê malbat çi bikin. Malbat ji bo zordestiya hevsalan alı mektebê divê ewilî çi bikin. Divê bi mamoste û îdareya mektebê rê têkiliyeke çawa pêdanî. Li dijî zordestiya hevsalan mamoste dikarin çi bikin. Ji bo li mektebê zordestiya hevsalan çênebe divê tevdîrên çawa bên girtin. Ew ê zordestiyê dike divê mirov pêre çawa xeber bide. Bersivên van pirsan û agahiyên din tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya Dawya Heftê wê bên serekrana we. Dawya Heftê dest pê dike. دوباره اون بخیر هاتن بینرین عزیز و هیجا از باورم به وی وتری و باشتر فهم کریه مجرمه ایرو و جبوی وتری جم حوالی خورا گلک سلا سپاس کن و انا وتری گلک خوش آماده کریه بله مجرمه ایرو لسر زوردستیا هفسالان رای به ناوی خوی ترکی اکران زوربالی مخابن وان سالین داوی ev mijara zêdetir kete nav jiyaname û gelek malbat û zarok ji ber vî mijarê gilîdar û gazincê xwe dikin. Ger hûn jî dixwazin gilî gazinc an pirsê xwe ji me re bibêjin, dikarin bi rêya telefonê me re mesaj û peyamê xwe bişînin. Hej me re numare me jî wisaya telefona me 0506 657 53 622 0506 657 53 622 şwan ha numarayê me jî li ser ekranê me ye em benda mesaj û peyamê we ne. Belê bi destûriya we em ê dîza bizvirin û mêvanê xwe û em ê dest bi mijara xwe bikin. Mamoste min dibare serçava sersera re hatin. Bi rastî ev têgeha zordestiya hevsalan van salên dawî kete nav jiyana wek gelek mêvanê me min jî van salê dawî vî tiştê bihîst. Belê û ev bûyer û berê jî mixabin hebû lê belê ne zêdeha berbelav û ne zêde sîstematîk bû. û van roja em dêna xwe neîdî hemû nûçeyan da li ser medya civakî û her wekî dinin derdorê xwe her dibistanê de em vî bûyerê dibîsin. Tişta ku meriv nizanibe, tişta ku meriv nas nake mirov lê ditirse. Dibe pêşê teşhîskirin meriv teşhîskirina yû bike paşê meriv li ser çareseriya bigere. Birêz Mamoste Eyûb ev zordestiyan hevsalan çiye tiştekî çawa ye bira pirsa me ewil wisa be em wisa dest pê bikin kerem kin. Belê kekê avla te got tiştekê ku mirov nizanibê miroja titirse. Ev gotinekê kevin e yani vî gotinê ji mezinê xwe em gelek jar sat dikin. Gelek em ewil zordestiya hevsala pêşiya wî de şikûtê çime heye pêşiya çi ye şikûtê gelek em ewilî her newir ez bawerim zordestiya hevsala ne di dibistana tenê de heye. Yani ji bo ku dibistana de heye zarokê ku emrê wan nêzî hebe em ji bo wî ji wan dibên zordestiya hevsala evê ku emrê wan nêzî hebe loma navê we lê berê li derve ciyê ku mirov dixebitî îşê xwe dike karê xwe mirov dike li wir dike navî mobbing e li ciyekê dî jî navekî dînê tê yani cure cure ev yani hemû derê jiyanê de heye zordestî li hemû derê jiyanê heye navê wî digorî di dibistana de evê ku emrê wan nêzî hevin ji bo wî jî em jê re dibe zordestiya hemsala. Pêşiyê de ev şikûtê çime heye şikûtê em dibên ensanê ilkel yani ensanê kevin evê ku mesela fers bin beriya 1500 sal de dinya wek vêka ave û hêjanî bû ensan ew çend tiş nizam bûn elm jî kêm bû ew jiyana kevin îro em di nav jiyana xwe de dibînin em çiya wê dibînin yani ensan bi hev re çawa radibûn û rûtina çawa axiviyana çawa xepitiyana di beriya 2000 sal de elm kêm bû lê berê îro elm zêde ye û dinya em bên modernleşmiş bûye yani dinya ew bûye îdî ave bûye îdî tijî bûye ew henda nebûne hêja jî ew kê di beriya 2000 sal de ew axivandin rabûn û rûniştandin xwarin vexwarin yani tekiliya insana bi hev re henda nebûye û şixat çi zêdetir jî dibe tedî hinek jî insan ew dibên em şixat çûn û paş ve diçin paş ve em çin pêş ve naçin yani elm zêde dibe medeniyet xurt dibe mezin dibe lê belê em paş ve diçin ev çi ye tu zanî me got ilkel insan ew xwestin û jiyana ilkel insan dîsa yerî hat dîsa hat serme de yerî hat şikûtê ev zarok evê ku têne dinê heta emrê wan heta 6 sala Freud
psikolojiya modern kurucuyavi Freud Evet. bir hesabı. Henek fikriyevi em kabul kiram henek je kabul nakin lebele zaroki gavi kutte dünyaya hatta amrevi şeş haft hatta haş hatta beşe kutkevi evke ergenlik hatta burada ki diber jere Freud jere be id diber tesiravi diye. İnce am literatüra xoda jem jere diber tesira nefsa xoda ya. Yani hece aklı bir baş balık nebwe ahlak kavramı libale tneye diber tesira nefsa xoda ya amjere ben yani literatüra ma amjere ben tesira nefsi diye Freud jere diber tesira ide diye. بله Ahlak kavramı pere tneye hece. بله وردر كي او جويد دمي جويد دونمي انساني ايرو درناين ددنو نادن جويد دمي درناين يعني او جيانا حتى شش حف صاله دورده كده دمينن بله وقت تفكرن ilkele Musa Nuva servat peş بله بله يعني جودر كي زاروك دوري كده شوابن مازنه ايرو دورده كده معناه ام شكو در كده زانن في اهلاك قرامجسيه تيورياوي او كي evrensel ahlak بله لسر ahlak hayatı avçırın Bandura Albert Bandura kuramcı ev ki bu sosyal psikoloji bu Kohlberg hatiye Türkiye'ci و kurama Konya dedi Konya amzanın ci Mevlana'ya بله ci باجر قديمه bajarı ahlakaya yani amsad ben hatiye lurder keji millet emme godari kiriye o ahlaka vi awe teoriya xub vi awe şekil dayiye zannet beçi dibe gabe ko insan te dine ahlaka gabe ko tetine ahlak tine gelenek öncesi evrejeri be ahlak be insan tine dibe hedi nav jiyana xod insan ahlak pere ku jiyana xo berdavam tiyo mazın da pere çedbe gelenek öncesi de ahlak tine em şu zanne ko tine dibe gelenek öncesi farkı du evredi bi yek itaat ceza dibe gabe ko ew kebi ceza kebi brava بله yaji gabe ko tunkar be bravi تعت بكاجي سرقه بتوينا سرقه البري بتوينا ويجد به الخوبه بلاش او التبي بله بلا حياه تشتبي كسك ديرا تدبي بنير انسان ايرو يعني نكو بشوك اي مزنجي دفرده كده معناه او اخلاق evreleri buharij او نبول سر الجوري دي تيوريه buharij yani gelenek sonrası evrede azaba o kana tişe o kana خوشی کنه بواره ام نبینن به انسان مزن رجی اف اخلاق normları am juanet bejin quralı ahlak em bone nabinin dur da ujmane Freud dibe insan diber tesira ida xodeye em dinerin iro diber tesira ida xodene çit xazın diben bile ev beji tişeki dini jmere giringe bitneye ev keji Kohlbergji dibe genellik öncesi evre eve itaat ceza o es بله bile ezhebim em dinerin insan disat virdeki de mane yani ev perverdeya ku em distinin dinava jana xoda ما مظن نايكه اخلاق مجي زيد نايكه طبيعتها مجي بقوت نايكه ومجي دما جبر تاثيرها النفسي در ناينه انت تشما ايرو تدي تتبيشا قوتني خد ما مستتغو شخات شو زيادت به تشما زيادت به وهم زيادت مش بس سيستماتيك ام هند بن چمكي ام زانه كو يدشيه ام جد شو ام زانن eve ku zordasti tikenje zanen eve ku zordasti lan tekirenje zanen ku şeydi hind ben çünkü medya ecvaki de ji Portugal de ji tenefsandin idi ve bir gabe ku ve bir çeke ku mro bzambi mro kornaziya viji idi evtiye zane yani tabir kene xoşeji mro idi zane jibowi jivid deme em dernayn em çime dernayn jivid evke döneme ev dönema zaroktiya pçuk o gelenek öncesi ahlak evresi em çime dernayn malbati ev deme zaroki wan hentken amzan haba ki de dohaya هل زيادت جبوكو يكو de dohaya دبي يكو من نديتيا يكو بدسه منكتيا ما بوست امي وانا ليفر امي وانا ليفر هي زويه امي باشيك بالكوراي امي سيرفام قالك برسما ما قالك برسما داك وهذا ماجي قالك برسما داك امي هدي السر مجرد خب بالكوراي باخفن نها بريس سايم في كد ما مست دنافيته هي ام كي جانب كاربين كي جانب خازن مالي صايم دبيجن بله الناس بله فرميجي ميتاوي ام دبستانيجي فكرة لا كسر قريبتنا ام بخوانا ام بيجن ام ماليفان يعني ام قديه مالينا وتجي قديه مالي تنام بيفاني واكسام بنافي صايم بله ما مستسلم وصل بكاربين مش بو كيف تاج خاص ما مستهري زياده اف زوردستيان هف سالان كينج دسبيت كه نها وكي سباس ما مسترا وكي اوجيغو فروت كولبرغ هر
بریا وی گوتن ہے لی وقتا مدرن دا دما مدرن دا افتشت هانی لیکولین لولات اسکاندیناو لیکولین درکتیه نروژ درکتیه 19 سالا 19 دا زانسته کی ناوی دون اولویوس اوی سر زارا خبتیه زار لاوین سر وانا خبتیه aggressions in the school division او زورداریا سر ناو میتوا دا یا لیکول ناویل سر زار لاوینه زار نها دما ام هاتنه ایدی او زورداری زوردستی تنی زار لاوین دا تنه ایدی زار قیزین geç ایدی زورداری زوردستی دکن her deri dibe بله her deri لی از ماموستمه علاقمن اواوان هر سالا میته دا ضعفه بله لی کولانا داجی دبه تاغا داجی دبه ام بیجن قادا ورزش داجی دبه مروف هبه و وکی ماموستاجی گو اخلاق ویجی هنه کی کم به بران ها از گلک جاران دیو باوارنا دبیجم دبستان جبوی اخلاقی نهاتی آوا کرنه دبستان جبوی تشتین اکادمیک پیشیه بله ام پی زانن مخوندیه دبیجه که اخلاق حتی 6 ساله بله 7 ساله gelen mareda ne tane ahlak her tişt بله بله Rabbin runuştandın gelek ez dibêjim sedemî wê heye lê berê em ciyê xwe dabûn بله bajarên biçûk dabûn بله xwecî hûn بله êniha koçberî û bajarên mezin aborî debara malê her tişt psikolojiya me jî بله بله guhert vî royê da yani bir bengeha derununa meneki ekbiye yani mîna berê بله nîne بله ki bengeha deruni neki xrab naha em berê deh bûk malekî da بله dîsa pirsgirêk hebûn helbet lê mîna niha nîn Bele. û niha ew Tirkî em dibêjin bireyselleşme بله yani herkes dibêje ez û ez ev pirsgirêk jî ez dibêjim sedema wî yek jî ew e ez û ez de em nav civatê dane بله nabe niha hûn dikarin bêjin ez tenê me rokî dibistanekî da ez dixebitim dîsa zarok deha şer kirine yekî qirka yekî girtiye lê xistiye me gazî dê û bavagin kir ê mexdûr jî hat ê zordestî kiriye û zorbê jî hat em çi hêviya çi ne em dibêjin ew were ew bêje ya qusirê nenêre zar evana zarin lê dibe dîsa jî tiştê wisa dibe dibin em ê çareseriya wî binêrin ew bav wê gavê ya xwendina wî jî me zêdetir û بله mêrik min naz dikir بله hat got xêr e me got tiştekî hat çêbiye kurê min ku ye got me got kurê te filan cî ye got tiştekî kurê min da heye me got na we çima gazî min kir ha yani gut engasitine dengasî tune ne بله ev em dibêjin kêmasiya empatiye مقابل yani مقابل zordestî û her tişt kêmasî em berê em esahîn bûn malê mezin da li eşîrê me malbatê me mezin ûn me hîm dikirin me tenê xwe nedifikirî me digot gelo mamoste Eyüp em vî tiştî dikin gelo tesîra wî çabe Abdullah wê çabe aniha ev dema hanê dema ez û ez e بله ew jî hîn eva royê me baş e ez نا inşallah Musa zêde jî yani ekde bir gerçi- inşallah yani baş bifikirim la her ser em başı xwe Musa neguherinin neguherinin inşallah wara guharat bûna wê dibistan مخابن hene ber bixrabiye diçe belê eva tiştekî bûna wî eşkere Lêbelê- mamoste hene Belê, bûna belê. wî devlet bûna wî Belê. hukuk heye em bêjin wê royê zarokek derva dibistana min da çûye duraxê ew here mala xwe tiştê destê wî da heye çûye ji destê wî girtiye û lê xistiye ew tiştê xarinê hildaya ew ê xwe xariye min gazî kir min got an hat tu 11 salî ev tiştê hanê tu 18 saliya xwe da bikî devlet tê te digrew belê suç e belê gere dew bav jî beriya her tiştê ehlaqê her tiştê gere bizan belkî eva qural e hukuk heye norm hene nav ja mixabin zaf guhertiye Belê. yani berê ew tiştê me digot nerind anha belê
دبي بكرتاسي مرد بحشمندي زاروكا بجهجنا مازبك ما مست دبستانه تا يا نافينا يا سرته هر دو جهنه هر دو جه هر زيده ام بيجن كينج يعني كيجان بولادا زيده شيد به كيجان دوري دا زيده شيد به زاروكا چند روی ام جوین آدکن بله دبستانه دا ام گازی دیو باوا دکن درو برجی مگازی کر خودی جوان رازی به تب هاتن مگو تشتکی مهمه گرینگه ورن زارو و زاری خلقی دخن او دکن یک چند یکی دقلشینه gelek jure zor desti he men bes fizikine her vakit gelek min havan serwiji ma em qalavanaj belem qalavanaj çen evvan hene yani ya zarın için şeşa hafta ve haşta ev zor desti zeydetirdir yani çünkü mezinin lehastin fiziki zeydedir be van eden eji psikolojik ji van sınıfada zeydedir be zarı küçük da disa emdikarın bana tedbir akı çareseri hin küçük insana küçük godarya yani mamoste yandıkın dev bavandıkın robro zar mezin bin denge mena çavan kelek spas malava sabay malava ava beborun bres mamoste eyüp be malbat jibo zordesti hafsalan dibistan de avli çibike mamoste bale ama avli bejin zordesti çiye yani zordesti temro çay bezan bu zarok emro zordesti atiye kirin yani zarok emro zordesti kiriye ev kay farqa çiye İro ezu mamoste fikret مقاطعير زور دستينينه بله مقاطع قرين لهفدان نقاش دبافت ام جوانا وصاد بيجن جبوك تشكو بي زور دستي سيحب او كيبي يعني قريت انا مزوان سيحب جلك هبن يكجي جلك نيتها من الزرار بخازم كو زرار ما موصي يك افا يا دوا جلك اف نبجارك تنبي جارك دو سي چار يعني جارك زي تربي جلك اف بردوام كي ويا سياجي جلك قصد هبي بل قصدك ازبي بچم يعني ازو سربي بطوين مبرخوا وتشتك وتخوازم بيب مكرن يعني قصدك بله نر راس جلبي اف هر سي تشت قافي كنت تنبي مرون كار جلبي زور دستيه مثلا ولا سر فتري وين نيشان دا زارو كان لهف ددانا زور دستيه فيزيكيا زاف جرجرد بين لبلي زافك جوانج زور دستينين بله يعني مقاتيك او وقتها مالبط يعني ما موصلت يا ناري تقدي خلاص يعني كود نادو ما يعني ولادا او بيال لور بقاومه وداوي با او نزور دستيه لبالي وكا سيستماتيك بردواميه هبا او بزور دستيه بزور دستيه سيستماتيك دوامي هبي وقصدك بي بله قصدك بي يعني اتخوازم كو الزرار بدمي بله اتخوازم كو السري بطول ما برخوه في معنى وش اخذ بزور دستيه شمكي دروناسيا زاروكا درونيا زاروكا زور دستي خرات بي جمقاتي زعفك جاراجي بس جريك كي بشوك تدشيد بي واوجي تيان داكرين لبل درونيا يعني زور دستي زرار درونيا او درونيجي كو زياده زور دستي دريج بي فرض كيمو كي شش بردوام بك درونيا زاروكا زعفاي خرات بي و يعني هنا بصا ليكولوجي هنا زعفك زاروك مجبوره علاج منه علاج پسیاتریستی من مخابن لیکولنه که از لیهات ما اوکی لیهات پیشیا من اوروش مخوند دگو سر 23,000 حبزارو که کلوان زوردسی آتی کرن araştırmaya ki آتیه چه کرن ستا 15 حبیوی درونیا و خراب بود بله پس گیرک ده اگو چه بو پس گیرک که گرنگ نهند که ستا 15 حب گلک زیده 23,000 تنیزی که 6,000 زارو درونيا خراب أو خراب يعني بتجيك كي جرين كذا شيء ومازن كذا أو شيء هو جالك يمرون بشافي مقاتي وبشافي قرنة تانية يعني كورم تشتك تده هي تشتك شوا بوزي وخوين بو درك بيتال ونأذى زور دستي نأذى جالك يمرو في جافدو بقتينا إنجا چند çeşit zor desti heye şu mamosajı zor desti fiziki en zaf en vid binin de araştırmaya ki de disa زوده من خونده بو نوا دولتي او كده ام جوانا دبن نوي چي بو ماموستا اوه كو ام جي تدنه اوروباي انا OECD هنا OECD دولتي كنت كابنا OECD يعني ülkeye ku او كن جودانج يعني نوا چونه مصابه نزيكي سادي زيادتر ساد 22 نوا وان او كده دولتها ده
100 zaroka 27 zarok لوان زوردستی هاتی کرن افته چی معنی 27 زارok جی انندک بله هاوشان زوردستی کریه دو زاروکا یک یا زوردستی لتی کرن یا يعني جيب زوردستی بخارج دكه ضعف بله. يعني رقمك مظنه و از اليوك تزي قبل قلت هذا هجاز نات مفردك اليوك تزي از رينشتم سال 2003 تزع اول لسه زوردستی هاتي نویساندن 2003 2003 يعني بريا 22 سال 22 سال 23 سال بله نكبنا بله نكبنا 340 حب تذهبون 220 حبوي نبنا 5 سال دياتي او كان نفساند بله مجوليه منت بشيده من ويجو مجو قالكم مالبات غوريا زاروكي وان هندك بون بله يعني او برورديه كدانا زاروكي خو زاروكي وان بشكك خراجر مخابن دوي دم داشت او دما كود زاروك بر تاثير نفسها خدنا زاروك مازن نبون دور دمان بله نشتن كو زاروك مازن بن قالكم نشتن كو زاروك مازن بن النفس انسان قالكم بقود بي مرود بر نفسها زاروكتيه دبي بله امباتي ما مسقو امباتي تنا امباتي مخابن هي سكب قوتها نافجانا ده قالكم تنبي زوردستي يعني ناف زاروك همنا- بدأ يشيد به وناف زار مازن يعني هذا مازن يشيد مخابن جبوي نشتن كو امباتي شبي نشتن كو هيس دين دركب ندربه بله مع البطه بدس خو بيچرن ودوريجي مديا جوايكي وانترنت كو زياده بو ام بشتيويجي جوان هيم بون بله زوردستي ام هيم بون ام شدت هيم بون امباتيا مكيم بو جدو فيلم يك يا تشتي خراب دنيشاندان مخابن يا جمرو هنا شدت يتكن مخابن بله ما بان اني وقت خصها خينيه خو مداني بيشكا خو وما قدريكر مخابن جبوي يعني في كرتون فيلم هذا قالك افتش شيء يعني استشوا بيجن كرتون فيلم براستي تندهي تدا زياده بيتشتك لايق بس تبى معرف بس يبدا السيرفي اوي ترى براستي جي كرتون فيلم قالك باشن بله بله وقالك شيء استشوا بيجن ترى كرديش قالك كرتون فيلم قالك باشا بخو اجمال خدا وهرتم وانا ضروري خدمه قول تماشا كن جبركو كرمانجي وانجي بيشفا بتشم بل ما مستعمل نهار بركه موسيقى بدن بله. ام جنك راوستن زيدا وانا اخافتن بله. باش زمك داوم كرم كن
هر ساون دنگو آوازوا ساون هر بیجین لسروی مجاری حوالی مجی وترک آماده کنه ونال گل پرسیه کانه ام وتر خود تماشا بکن ماموسات دیزا امی لگل هفن کرم که چهار سراوی سر öğretmanane سر دایی بابانه دایی بابا خواهی که بچه که خواهد تنبی کن خواهد کسی نگه خودی میرو راست باشان بینید هر زمانجی آهما سر اوه اول دایی بابا و دایی بابا مغزو نکن با شویه نکن ده چند ایرامه بچیک یعنی سبب وی دبابه یعنی دباب دم زارو کس بحیت همیشه دباب زارو که نکتن البته بچه قارشی یکی دبه مطلقه بچه میتبه قارشی حوالی خوابته اوی دباب کرده که چاره کیجب که نه ایشه öğretmeniye öğretmen de tamışı yeki bir ke düdyan bir ke sisyan bir ke pence öğrenci ne öğrenci demo malda şiddet edibini debab şiddet edibini de şiddet derbani evci şiddet edibini yani sonuca bir mal dana eğitim o bir mal da tebedekirin başladı işte tabi. Gerçekten em temaşe vatik o haberler diken her roja em vijiyan dibinin. Çareseri eveke delal memleketi me da kültüreki me heye. Ahlakeki me heye me. Tişte ku ba piri xweda ticareti gotne saygı sevgi. Jber vi qase ku ev dijitala hane ku em dibêjin dijital medya ev telefona hane ondan sonra medya mecra kuş bu hatırı deketiye maalesef ahlakaki dünya bu veki malaki piçuk. Devi mala piçuk da çun ahlakaki deni ditin ku qa ahlaki da o bave me nebun Bi sebeba hane ev şiddet hane dekete ortaya. Dermanı vika ki min ez tekrar dekem gele vi ev ka hane berde mecra hane medya hane berde bi kültüra da u bavi xwe bi kültüra İslamiyetê inşallah ser firaz be. خویا دکه که گله مجی هاش وی بیاره هنه و گله کشی باش فهم کرنه ما مستم. بله ما مستم جی که مایی امی بردوام بکن از سردستی 7 سالان دبستان هری زیدت ابیار لور دقومه جبر وی اکید به ما مستم چی بکن یعنی چی دستی وانتی و دکارن چی بکن حیا کدری طاقت وان چنه چتا. بله. گره پیشی ماموسته وقت زاروک هات yani ماموسته دیتن تشتکی آها چیویه گره بزنم که اوا کیجان تیپن زور دستیه. بله. زاروک چه دبیجه؟ گوداری کی باش. زاروک گره بزنم بیکی از دیچم جم ماموسته گوداری دکه. برند گوداری میدکه. kültüra malbat anızanın. بله. وقتی زاروک تن دبستانه گلو زاروک malbat تا خدا تی گوداری کرنه. گلو دیو باویوان چانه. ناو مالی دا قیمت زاروکان گلو هیه. دیو باو وقتی ام بیشن گله کی باجاری مزن دا دیو باو جی دخبتن لی ام بیشن دیو نخبت بتبه وقتی باو هات تکیلیا ویو زاروکان چلاو به چقیز به او چانه yani tekiliye de bave bandur del ser zarok. بله yani hene tişt hene gere beriya mamusta دیو باو بزن. بله. yani gelek jara ev dikin دیو باوان راجل بیشن وقتی زاری و هاتن دبستانی قدیا درسی هاتن قاسی 20 دقیقه نیم ساعتی باخفن مجربن بیشن ایرو نبیشن دبستانی رو چا درباز اما ایدی دمو درباز کلاسیکه او کلاسیکه او yani hatta çi بیجی از zarok ben baş bu ev qas یک درس گرم پرسه خوشی گوری زاری خو چی بکن امکان بیشن ایرو دبستانی دا تشته هری ته کفات هانی چی بو بله آنجیه که هری تا خمگین کرد چی بو تشته ته خوست بکید ته نخوست بکید بله ته چی دید چی ندید گره ام تکلیه که سا آوا بکن که زاروک وان پرسه ما روجا خو به ساعت و به دقیقه مرا نقل که بیجه
Yani bırak o bavar be. خو باور به zaten ev Zamanı zor desti erini. beli ev zor desti gelek caran ser zarin xwe baveriya wan tune Beli. xwe nikarin biparêzin gelek caran min digo millet dikeniya weqet dîtiye em hevala gişka bipirsin merivê ne baş û her dişe zarê xwe jina xwe dikute malê da weqtê tê dipirse mesela devlet ama wextê jê dipirse hukuk jê dipirse dibêje moralê min tune nebû ez boy filan tiştî kêfa min çû min kontrol neke Ece dindar bûm. weqet dîtiye zorbetîkî yan jî em bêjin patronê wî xwiyê ew ê maaşê wî kêm da ewekî da weqet dît ew mêrantiya wî Beni. ser patronê nikare çima Kuzora keraçe. belê zaten zordestî bingehê wî zordestî da jî ew heye Beni. yani çi ye herkes kî ji wî qelstir kî ji wî biçûktir Belê. kî ji wî yani nikar em bizanibin kî em yekî xin Beni. ew jî ji me xe em dûr disenin lê bizanibin kî em lê xin ew nikare me dibistana de ez gelek cara dibînim wê royê zarokekî dibêje hat cem min got mira dibî her rû tê cem min ber min disekine me dikene Beni. ewa jî ji wî xurttir e ê dikene ji wî xurttir e sê hewê dinê jî hildide cem xwe dibêje hûnê bi kesî ra êca me evên hev cuda cuda ne Belê. tîpên zordestî me nego yek fîzîkî ye Belê. ê gelek milletê mezane zordestî fîzîkî ye xêncî wî jî bi gotinî heye Beni. gotinî çi ye bi devê xwe bi gotinê xwe Dişkêne bi axaftine biçûk dike. biçûk dike bi gotina bi peyvan bi her tiştî dibêje evana rast destê me de ye em Tirkîtê dibêjin doğrudan zorba Belê. rast ser zarokan yani law keçîn ê dinê jî ê ne rast ne bi tekiliyan va Beni. em dihewin ez mamoste Eyüp em hevalê xwe nêdinê raj dibêjin bi kekê Abdullah ra nelîzin Beli. Ama dolaylı. Tabii dolaylı. dibêjin dolay Belê. em dibêjin wiya hil nedin lîstikê xwe ne tenê lîstin ew bi wî ra ne axivin Slavê jinanê. silavê nedin Bila tenê be. ewa jî ev bi tekiliya ve psikolojî ya wî xira dike derûniya wî jî Zordestiya derûniya me hebe. zordestiya derûnî ê hêja wextê veterê da jî Livali me amade amadekirin ew got pir xweş xeber da ew Beli. Mêrikê dawiye da Belê. xeber da siber zorbalık dibêjin Belê. zordestiya siber û dijital bi amûrên teknolojiyê ser internetê van ra min cikî da xwend gotin çend devletê dinê Ewropayê boy medyaya civakî qaydekî hanîne gotine 16-17 salî Ez biçûktir bawarım Avusturyayê bu Belê. 15 sal hatta 15 salî wana qedexek danî bu. Anaha Dibe ez şaş bim ji mamos. zarên 10 salî jî destê wan da TikTok heye Belê. zarên yani kontrolekî nel ser YouTube'ê heye nel ser Mamos navê te wan gotna te birî ne zarê 10 salî niha em diçin û yê yek salî 2 salî. belê Ji bo daykan wan aş bike telefonê de destê wan û zarok jî bi telefonê xara bikar yani diye. em û dayîk jî yan qawa xwe ve dixwe yan jî bav em bêjem zaten. çima îşê hesan Belê belê em bes nevîne ser dayîka û Belê. yani zarok hem yê dê hem yê bav e. û mixabin nav jî civat pes dibêjin dayîk gele xwe diye zarokê de li bav jî girî. ew bar ser milê dayîka dane lê Belê gene bav jî alîkar. gene bav jî alîkar Belê. em kura hatin viya yani zarok heta tê dibistanê dewra 18 saetê wî heye Belê. 6 saat cemine 18 saat derdorê mala wî û Hevalê jinarê wî porhêla hevalê wî. wî û dew bavê wî ger û dew bavê wî ra çanin qedir qîmetê didin zarê xwe tiştekî çêbe zarok dikare bi bawerî bêjekî diya min bavê min cem min disekinin em dikarin yani zar em ma em bûne çend salî em jî tiştê nebaş neka nikarin lê gere em bizanibin kî cem me malbata me bêjekî em çaresiyera wî binêrin Belê. lê em cem tene
ev tiştekî ne başe lê em cem tene em dikarin viya hevra Belê. çareserî bibînin. Malbatê me viya da hinekî kêm in. Zarok malê da kes godarî nake. Kes bi wî re nalîze. Ez dibistanê gelek cara Rastî van biyara tê. ez temaşe dikim. Belê. Ez ne cara navbera eva dersa da ez derdikevim. Baxçê evê da em koridorê dibistanê da zara dinêrim. Zar tên yek vî nigê min yek vî nigê min ew dikim falan filan hezkirinê dixwazin. Bi mijûl dixwazin te re mijûl bin. Sohbetê bikin. Sohbetê bikin. Ez mamosteyan jî dipirsim dibêjin ev zarana polê da çanin, dersê da çanin. Gelekî wî eva 25 sal ez mamoste me. Belê maşallah. Nava vî 25 salî Gelek da 25 sal mamoste Musa Bey. inşallah bi aramî û bi bênexaşî em bêjin. Çi dîtiye zarok eger malê da tiştekî nedîtibe kêmasîkê hebe wî kêmasiyê dibistanê da dixwaze kî temam ke. Eva dibe hezkirin, dibe mijûlbayîn, eva qedir qîmet her tişt. Gere em godarî bikin. Wextê zar hatin gere zorbe kî ye, zordest kî ye, Belê. meğdur kî ye, şahid kî ne? Belê. Hene cara yani lêkolîn hene UNICEF'ê dibêje wekî hûn jî zanîn UNICEF bo alîkirina Belê, zara belê, fonekî pir ew e mühim e. Dibêje dünyayê da zarên 13 û 15 salê navbera wî 2 salî da 5 milyon zar hebûne wî salî. Belê. Ji sisiya yek her roj zordestiyê dibîne. Hejmeneke gelek zêde. Belê, belê. Eva Yani ev dibe dî yani meseleke civatê ne yanî nayê dünyayê. Lê wekî Belê. mamoste got 2000 çenda da Tirkiyeyê da lêkolîn çêbiye 2003 sisiya da. Hazar siyanda. Avrupayê nesit hefteyan da Norveçê Belê. lêkolîn Selê. çêbiye wekî me got. Lêkolîna ewil Belê. ya pêşengê vî tiştî Norveçê. Wira çêbiye heta niha ji nesit hefteyan da heta 2003 çend sal heye? Gelek sal. Gelek sal heye. Qez Sî zordestî sal. gelo çê nebû. Me navê wî nizanibû. Elbet gelek çî. Belê terminolojiya wî em hakim nebû. Peygeha tam negeşt. Ben van salên Belê. doyê bû. OECD pizza hezbûnekî pizzayê heye. Belê. 2022 da Tirkiye jî navî hezbûnê da û. Rapora pizzayê da dibêje ji sedî 20 telebe Belê. Xwendekar. Xwendekar. zordestiyê dibînin. Türkiye'ye da 20. yani o eva Yani em li ser wî em çawa bêjin. her 5 zara yek. Belê. Ev giştiya dünyayê jî wisa yan Belli. Yani dünya dünya zêdetir e. emej dünyayı zedetre. Dünyayı dünyayı yakın jisedi emej ortalama 3 ye. ortalama dünyayı 8'te Belê. ya Türkiye'yi 11'de. Belê. Mixabine zêde. Hem zede yani gerem via bizanibin dev bav peşiye zarê xwe naz bikin, zarê xwe tekiliya, zarê xwe xort bikin bi zimanekî erenî, bi zimanekî xweş. Belê. Wextê ji destê me firiya heta nî 15 salî destê me de ye. Hinek zaf nebêjî. Wextê ji Mamosta berî bû ez wisa bawer dikim êdî van salên dawî ew heta deha ketiye. yani 10-11 Belê, belê. Dîsa jî gerem heta 10 salî be jî wekî veterê da gotin edetê me berê öf edetê hêca me çima got berê em xwecî hûn Belê. koçkirina hemvelatiyê me gelek milletê me anha İstanbul tijiye hemvelatiyê me Her derî, her derî. anha Enqerê tijîne 6 milyon millet heye milyonekî wî xelkê Enqerê. Belê rast hemû wekî iş bajarê dinya. 5 milyon ji derve hatine. Eva jî baweriya min issa ye belkî hûn ew nekin. Wextê em cî xwe dabûn Qural qayde örf adet mezin bûn ya me tiştekî nerin dikir Belê. taxa xwe da gundê xwe da. Mamosta biborin. Win bekal û pîrê xwe mezin bûn. Belê. Mamosta ez bawerim wî jî wisa bûn. Yani mezinek hertim serse em jî wisa bûn. Nizam mamosta baştir zarin yek ku bi mezin ra û mezin bûne zarok
اونا درونی وان هم باشت به بله. افتشته کی بالکیش بلکه از شاش بمجی ماموسته یکو به مزنی خورم مزن بونه بکالو پیر یانجی چوا از بیجم مالبات کو هجمر وان زیده خابور بونه وان زیده بله از صباورد بله مامۆستێژی داڕنجانە ئەواویە بێژاویە بله، بله. لێ tamam ئەم ئانها بله. ینی گوند یەک تشتێکی نەڕند بکرا ئێوی مداخلە دکرد هەبوون بله. خاڵێوی ئاپێوی خاتیاوی جیرانê wî nebe cîran cîran bilê ya digo hûn malbatekî başin lê eva zarokê we min filan cîdî bilê qehwe ew berê ciyê çayxarinê qehwe kontrol pir bû pir bû bilê herkes haya herkesî ji herkesî hebû Bele. anha nav malê da haya keçî kesî tune herek amûrê teknolojiyê hil diden Mamoste, cîkê rû dinên mixabin nav malê da çar hebin berê sed hebûn haya wan ji hevdû hebûn Bele. anha sê hebin çar hebin haya kesî kesî tune sabî mamoste mala we ava birêz mamoste birêzeyî mamoste ev bingehiya vî çi ye sedema bingehiya vî çi ye û yek jî zirarekî çawa dil ser derûniya zarok بله زۆردەستیە زارۆک لە هەفتکن bilê سێ ئەوکەیە تەرافە مژێرە دەبێن سێ پیەوی هەنە bilê یەک ژێ زارۆکێک و زۆردەستی دکەن bilê یەک ژی یەک ولوان تێکردن ئەم پیاسیە هەروەخت ژبیر دکەن وەکی کورسیا سێپێ bilê گەوێک و pêyek nebe ew kursî تەرات بە دشکێ تەرات بە بله. یەک و سەری ڕوتنە Dal dibin. نکارە ڕۆنی بەلێ ji bo wî gelek em wî piyê ji bîr nekin û em wî piyê jî xurt bikin bilê ew pî jî ji xeynî van her du kesima ew ê ku dimînin Bele. em ji wan re dibên seyircî îzleyicî Temaşevan, temaşevan bele. şahid şahid bilê em ji wan re ew dibêjin gelekî em van xurt bikin ev her sê pî yek ji wan ev ê ku zordestî dikin mesela derûniya wan malbatê wan çi rewşêne zarokê ku zordestî dike di derûniya wî de ev heye ya di nava mala xwe de nikare xwe bide yani derdê xwe nikare bêje nikare xwe nikare bîne ziman em wisa bêjin Wan kare bîne ziman û malbat goderiya wî nake zêde avê xwe hemû tişt fikirê wî jê napirse yek ev e yani ji van malbata zab dertin yek jî ev malbatê ku zarokê xwe te dîl paşiya araba em zad bînin dibê haş xwe bin nava arabe de prenses heye prens heye bilê ev malbat jî dibên li ser rûvê dinyayê ji zarokê me biqedirtir kesek tune dibê derziyek tilîka tê de çû etkarim ji bo wî tilîkê dinya te xerab bikim mixabin ev zarok dibê heqa tusaye ji min û biqedirtir kesek tune bilê ev zarokê ku divê malbatê de mezin bin û ew ê malbata dî ev her du zordestî dikin bilê ew ê dî ji bo ku li malê kesekê ku goderiyayê bike û bê ziman û kesek goderekê tineye ev ê dî jî zêde xwe biqedir dibîne dibê gelek hemû tiş bi avî eşxalqê te qedirtirim ev her du malbat zarokê ku zordestî dikin mezin dikin bilê zêde zêde mezin dikin yê malbatê dîne de jene lê belê ev her du malbat en zaf ji wan her du malbata dertê derûn Asiya zordesta çawa ye dibe ciyekê ku ez ketime gelek ez bême xuya gelek bi avên bî yan jî li vir derkê çî bi min hatibî kirin li vir derkê ez jî xelqê bikim bilê ez jî li vir derkê dilê xwe rehat li vir derkê xwe rehat nekir ez li vir derkê Bele. ev her du ne kî em dibînin wir tiştî em jî ma heyfa elo çû wel westa heyfa aloj welo aynı bilo heta diya te digrî bira diya wî bilê Heta diğer tepkileri gelek de- gelek servis na çandê da heye bilê bilê Bele. nav çandê ew jî kî dibînin çaxa ku dikevine polê yek herî qels der dor xwe direynin yek û ji bedena xwe qelsin bilê yek û ji fikrê xwe qelsin yek û ji hişê xwe qelsin yek û astengekê wan heye yek û yani zarokê ku tu polê dine ji wan ferqlêtir e bilê ne wek wan e daîma wan çavê xwe li wan dikarin wan dibînin wan dizanin Bele. dizanin ku tê qeweta xwe bigîjin nekî mamoste Kî bikare? serviyekê ez bawerim zarok û gelek tiştî fehm dikin belê gelek tiştî fehm dikin yani zanîn çavê wan kê bibire û kê nebire dizanin Bele. dizanin wê qeweta wan bigîjekî nagîjekî dizanin dibînin yekê ku qewetayê negîje jî lê belê bixwaze zordetî lê bike wekî şewa ku mamoste ku Bele. hebek du hebek qelewtî ne tê qara alîgir digire û em jê re dibin ekîba xwe xurt dike û bûya xwe dike zordestiya xwe dike ew ê ku qelsin ji fikirê xwe ji bedena xwe ji danûstandina xwe qelsin ew zarok jî ji malbatê çawa dertên ew jî zarokê ku malbat haya ji wan tune ye mamoste go yani çîne malê xwe nizanin ku
زاروک هاتیه مال دیو باب خو نزانه کو هاتیه ناتیه یکو های وان جوان تنه زاروک کو لسر دست هاتنه مازن کرن بله و نشتنه کو پیلاوا خوش گریبدن افشی زاروک چینه ام نایلن کو زاروک بر پرسیاری اوان خورد به ام نایلن کو خورد به بله. زاروک جی تشک شالی فکری خو به اود مینن قلس قلس بین قلز مینن ev malbat wan zaroka mezin tişin û malbateke ku dîsa yani fikre zarokê xwe nepirse dîsa çi hebî Belê. bi awê min e bi god naxwe bike bi gotina xwe bike ew zarok jî dîsa fikre xwe xelis ew bin mezin dibin zav cara li wan têkirin û ew ê dînê jî tirî me got asingekê wan hebî Belê. yani ji derve ve kemasiyek nêrîna wan ne baş be Musa ne bejbel baş bî li wan têkirin zav car ji xênî van her du kesima zarokê ku polê dene ew jî em ji wan dibên temaşevan ew temaşevan wezîfekê wan ê bi qewetê haya wan tune jê belê gavê ku zordestî zarok li yekî kir gavê ku keniyan û an jî dengê xwe nekirin lêbelê em dibên tarafsız yani terapiya ew bir yer tê erêkirinê yani bir onaylanıyor Belê. belê tê Dibê erêkirinê ava çî em li pişta ew kene zordestin ew ku Belê. zordestî em her tımıstaya. em li piştayî neva gavê ku bêdengman yan jî keniyan yan jî tiştek jî nekirin jî xwe rûniştin dibê ava dibê ne tiştekî xerab nîne em li piştayî ne hatiye erêkirin ji bo wê awê gelek ev zarok ji vî fikrê derkevin Belê. gelekê bêjin wezîfeke giring ser piştameye çi ye vî zordestiyê bi destê me tê bêhildan malbat jî gelekê zarokê xwe bi vî awê bidine fikirandin zordestî gavê ku li yekî hate kirin zorbasî gavê ku li yekî hate kirin wezîfa we ev e nêlin sibê Yore ku li we serê jî bêkirin göre serê ji bo wê awê van her sepiya gelek dibistan bi xewet bikin sala awil em müdûrê dibistanê re û ji mamostar em vî dibêjin sala awil gavê ku dibistan vebû zarokê ku nû têne dibistanê en zav divan pola mesela pola awil ku tên pola yek pola pênc Belê. pola ne belê belê divan de en zav zor destî çünkü zarok hevdû zav naz nakin Belê. hêja hatine cem hev polê de yani kî xwe pêş xist kî xwe serfiraz kir belê ew da arawan de rekabet da arawan de heye xwe bi hevdû dine qebûl kirin ji bo wî divan pola de îdî zor destî zêde têkirin em ji mamosteyê re dibên sal awil gavê ku zarok hatin van zaroka malbatê wan li ser zordestiya hemsala ew yani wekî semîner bûam dine kirin belê baldar bin bila em jî baldar bin bila ew jî baldar bin zarokê wan wê biçî awê hereket bikin wê diqatê çî bin bila ew jî bizan bin zordestî ew sala awil gavê ku zarok hatin û mirov vî semînerê kir zordestî gelek kêm bî dibistana ku ecivek mesela dibistanek de tixebitim sala pola niha gavê ku zarok hatin em awlê bi zarok re paşinekê ji malbatê re gavê ku me vî axivandinê kir seta deh bî tê yekî tê duwa Belê. ew jî zarokê pêşê wî dikin pêşê belê hûn zanin çawab bikawime ew ê ku li wan tê kirin jî ya dibê mamosta ji me re gotibû awsa bikin te hewdî ku hêja heftiyayê neqediye hatin talûka zordestiyê ev e zordestiya fîzîkî mirov dibîne Belê. lêbelê zordestiya derûnî mamosta em li wir da bisekinin Sekinin. em ê hemê wane wî jî bila em strekî xweş guhdar bikin paşê em ê ciyek derûniyê de em ê dest pê bikin bir de giring ama belê ya henî giring jî ew e kerem kin Düşman bağırırken nayet etnamin. Dişli vazm
چاور شامن چارنینه چاور شامن نامو جرگ من بخوینه سببا من نردلاش بود بأبینه سببا من نردلاش بود بأبینه چاور شامن چارنینه چاور شامن نردلاش بود بأبینه سببا من نردلاش بود بأبینه سببا من نردلاش بود بأبینه شیرینانی چاور شامن دلالامن شیارم بتقلایی اسر شامن تخواد داویل نایی دست هارو دین کرم فردام دنیایی شیرینامین چاور شامن شیارم دلم بتقلایی سببا من نردلاش بود بأبینه تا ازهار و دل کرد بردام دنیایی دنگو آوازا و صاحبه خوازی درفت هبیا و 10 جرا وی سترانه بگوتا اومجی 10 جرا گوهدار بکن از گلک وی سترانه حزد کم مالا و آوا یکو وی سترانه بجارتج از گلک سپاس کم دست و دل و سابا و نهر بیجن ما مستحبل ام درونی دا مابون یا تشتا هری گرینجی اوه جبر که درونی جبو دهاتویا کسا گلک گرینگه جبو کسایات آوا به درونی گلک گرینه جبو جوات جی درونی گلک گرینه لورا که یکی درونیاوی نباش به اول پرسکرکا جواته جبر و یکی یک همبری زوردستی یعنی یک زوردستی دبینن یعنی مقدوری وی بیارین درونیا وان چوانه یک زوردستی دکن درونیا وان چوانه کرم کن مالت هم عابه سپاشمی پرسامج ترجیه کرم کن مالت عابه هم دو كده ما بون اف زاروكي كو زوردستي الوان تيكرن تدي مگو يعني زوردستي بتشاوي زرار درونيا انسانا دواملي تيكرن وقابي كو دريج بو درونيا زاروكي كو زوردستي الوان تيكرن خراتك بله حتى ما رقم جدا مگو سربيستو 3000 حب زاروكا ليكولنا كاتي تشيكرن لغوري دي ليكولنا 15 حب يعني 15 حب زاروك درونيا وان خراب بو چما خراب بو قابي كو زوردستي دريج بو زوردستيا فيزيكي مگوش دربه و تيخويا لبل دروني ويه ما مسوغو سوزال بله دفكي اف يبدفكي دي سب تيخويا لبل سر دروني نايخويا بله يعني كمروي حسابنا كمروي نبينا مروي جوات درينا اف كيفي زوردستيا درونيه قابي كو دريج بو درونيه وي شخصي هدي خراد بي وكي شي خراد بي وكي شوا كمرو شاكوشك هل دبدست يا خويا ومرو كبرك هدي مرو حتى كوكو ترقو او كبر دشكي هذه الضربه عاول دو سي ناشكي بله لبلي هدي تاودكو جافدو فرق بو وشتست او كبر درونيا زاروكا او درزينيا درزا او درزينه وخرات او برزيريكي كم مزنت ديلا يعني شان حب زاروكا وصام درين فاكتر بله حقيقه ششمه حفظ مسيره ضربات بو مهجا فاكتر او زاروك هنا جوان مجبور مان موان رازان دخسته بعلاج مجبور مان وصا جرينجي مجبور مان هري مجبور مان يعني جانا خو دين كاربو بردوام بكرا دبستان جربوا بو حبس بله و او يكو زوردستي اللي تكرنا جربوا نوكي محكوم او جربوا نوكي او غارديان ودائما او اللي تكرن ايش انجل دانا كرن جربوا بو صح وقت بيليستو كي بيدليستن مصابيج قال كو داتا بردريه دبستاني دغوات كما حبس جمره باشنيك دغوفي بله يا بشتي كويدي مديتو خبر دام مالبتا وشغل خستي رازا وبحمد خوفا هات تجمديسا اويج مرغو ويشاخ داتا ما بردبستاني افهم نقول دريه حبس ازفتي موتش
ام چی پی حسیان تو زانیم ام وی او پی حسیان ته دبی از خوازم کو از دبستان خو بگورینم بله پوانی وی ترى دبستان که او وقت دبستان تف پوانی هل دانا بله پوانی وی ترى دبستان باش نتكرا دبستان نيزيك نتكرا بله ام الصريرن او وقت دبستان هجابون بله پوانی بيكو بشكين بو ترى يكيش نتكرا بله دبي مجبور بو شو بيقوس صرير بيقوس ايكو اسطنبول زمان زانن شونو هاتنا بي زعمت الدوره بله مال باز يدقو زارو كما بشو كم كار بشين نوي اما شنو بشين يعني شنو تخوازكو دبستان ما دقو بولا تب غورينن دقونا اما گوكو هبي كو هبي دبيكو زور دستي بليكر بله çünkü başka ne yaklaştı ki polayt gorini na المال شويه درس ناخبته اما كنت شو داخله و خدي خنا وجهه رادزي ترسێکی چا حرسك ما بله، ظل بله. چه بو زغاوي زور دستي دريج بو زافه جزاروك دروني وان بفياوي خراد بي برز جريك مازن تدشدبن شخام روزو فرق هوشان باشا غاوي كومرو فرقر زور دستي مالبات زافه جك او ناك قبولك انت قبولك. بك تشك ناي خويا دبي بله تشك يعني تدبي البرشا زور دستي بس يا فيزيكيه وقت اني تشتكي أوه. قابلنا كو ياك ليه خصو شغل خصنا بله. كامل دوري بله. يعني ياك وجيرات دبي رابك تشتكي. سر دارونيه بليزه يعني دبي في دعم لنا ناخذ بله. خوينا دعم لنا ما مستم مخابن جواتا ما زياده قدر وجرينجينا دارونيه بله جوان تشتا برشا جرينجه بله بروي تبي برو قالك بالدار بل السيرفيه كازي بس ما مستا دبێژن یا تژی زعف بله مێزن بله مایوات باش تشتێکە دبي كوري فلان كاسي نظام قالك قاسي كوري فلان كاسي نبي قاسي كوري قالك ملك دم مرفت ما بس قالك سباسكم بري صايم للسيرفي مجاري ام بيجي يكون مالباتي مقدوريه كو زاروكي وي تين يعني ايريشا زوردستي هف سالان دبينن تکیلیا وی ماموسته او اداره دبستانی چوابه یانجی تکیلیا زارا او اداره او ماموسته چوابه وی پرسیجی تبع پرسن جل اورات هم ماموسته جی اداره کری بله. يعني هم دو پرسی خالی یکی دو پرسن وسا بيجن نها her tişt heca veki mamostê gu zarok diçe em dibêjin poloy biguherînin dibêje na tirsekî çax Bele. ser heye gere dewbav hatta nehat wî merhalê gere bizane vekî zarê wan من dengasiyê de ye gere bizane yani ev zordestî dibînin em belki mamosten em zû fark dikin lê gere dewbav jî fark bikin bizane bin ki dur disekinin bêdengin notê wan akademik em bêjin dikeve dengê wan kêm dibe بله xuya nabin wekî yani evekî mirovekî nav civatê da sinifê da polê da naxuye بله tir serin wan hebe gerev ya pêşê dewbav bîne ça dibîne tekilî بله ما مستا از خازم بي برسن يعني يا اول دبي دي وبابو ورن واداري يعني ما مسترب بيجي gere يا zarok تندرست gere zarok peşe zarok peşê olacak zarok yani zarok eger dibistanê da tiştekî Bele. ha çêbe bikar be ki peşê eger zarokê piçûk de mamosteyê Bele. wan hene Bele. diçin şeşe hefta her dersi her Bele. evet muallimek mamostekî cuda he dibistana peşîn da em bêjin من gere mamostê jî tekîlî ki ısa çê bike ava bike zar bikaribin ki werin برحتي كي بهيساني كي ورن برحتي دردي خو بارب net bên bêtirs بله bikaribin ki mamosteyên xwe ra bêjin derdekî kulekî min ê aha heye gere bikaribin her tiş burada ew dibe yani nikarin em mijûl bin yani hene cara berê arzu halcî hebûn بله çima arzu halcî heye وش دردي خو دغ وانا دم yani millet nikar derdi xwe bigot بله meslekekî karekî aha hebû pere qezenç dikir Bele. çima çünkü ewa ren zanû işî بله milletê me berê nikar û derdê xwe kulê xwe devletê ra bigota بله diçû cem wiya ra digo ew bi سبب devê براجي دا serde ji perê xwe dida بله gere em derdê xwe bikaribin gelek wezareta mew wezareta malbata Bele. servî tiştî sekinin كلا جرينجيج دم بله تلفن او جه بله، سد شست یقین بله. سد شست دکارن تشتکی ها زور دستی زهره وان خود تشتکی ها وره سری وان ام آنها مزنا دا موبینگ که وکی اونجی زانه بله. بردوام که بردوام. سیستماتیک به موبینگ که ای زاراجی هون دکارن شکایت بکن لی پیشی زار
بله زار گره وره ماموستای خورا بیجه ماموسته جی رهبری دبستانی بله. او نبو گازی مالبات الله. تا پیشی مقدور دکن وخه های وج زاری و هیه بله بکی هنه جارا که های مالبات ایج چی نابه چونکه درونی پسیکولوژیک نایخو يعني نایخو yani بله مخابل پرسکره که دنیجی هیه وی زور دستیه دا این نایخویا زاروکن استنگدار ام دبیجن engelli بله مخابل yani ایج زیده وی تشتی معامله نرن دبینه نوانانه چما هنه جارا دنگی وان در ناکه و بله هنه جارا دبیجن یا او فهم ناکه درواد که به گوتنا وان باور نای کرن ما مثلا tam لفرد تقام برسم مرف چوا فرق بك كو اوا زور دستي لسرتي كرني يعني فرقيات او چوا چد ما مثلا استجد برسم لفرد بري ناف بريجي ای ام پی زانه زارو خو قپات دکن نوسا yani يعني حمود اشتوان تقوري حمود بله. تقوري يعني يعني- انا وانت تشي هبي روتين وان خراب دوري دبه. خراب. روتین خراب روتين خراب دبه دنگی وی کم دبه بله. کیف و شایا وی کم دبه هر تشتی وی کم دبه بری به ده پیوان مجول به او دبه یک بله هنه جارا میتوی دا چه دبستانی دا چه و چاکر او چابو به روی اوی دا بله. ناکه و اندر اوی لی زاروکن آستنگدار لکولینک هبو دبیجن Türkiye'ye da çeviye. بله Zarok'in embejin ne yani gotun evnin eli ne dit yani normal embejin Bele. Zarok'in normal u astengdar بله normal sedi yazde embejin oranavi evavi ortalamavi بلا وعب هجمه ريوسا hejmaravi sedi yazde بله zar astengdar sedi 27 زيدتر تي بله. سريع بله. قابن ابات gerem bun dengi wanji gerem bun çave wanji gere em dengi wan derneke ve mamoste peşi dibistan من u dev bavê wan jî gere çavê xwe goyê xwe rind vek gerem zarê xwe naz bikin yani herkes gere zarê xwe naz bike بله. zarok dibistanê hat ez anha zarim xwedê خدش ورا بهله ابو صافي keçkek lawkek min heye خدش ورا بهله Gerçek wextê dibistanê tê lawik jî biçûkê hîn diçeqirêşî. Ez bi rûyê wan zanim ew ro ça derbas biye. ما مستتوزن لبل هنا زاروك شي نابيجن براستي يعني تكيليات تشقى باش بيجن Çima ez naz dikim. بلي بلي Ez naz. ما مست يمجي تي دستا يم جمج دحفه بس كاتشا من شابت بيجه لهم لوك كساته يوسن نابيجه وباشي تاعو نيري ما يقدر ما شندا وي هيدي دبيجه يعني هنا كساته جو تشتاهي Di sadece gere tekili yani Beli, beli. Tekili yaptım. tekiliye ki vekri. بلي بلي Zarok çık geç bek çıllav be biz zanıbe ki ez herim dev bavê xwe mi çi xeta jî kiribe mi tiştekî nerin jî kiribe gere min ew nekin çünkü malbat mahkeme nîne راسته محکمه devleti Beli. تدشي سوجيته اويته Beli. malbat gerem nexin rola mahkeme بلي gerem hevdu denge mehera vaqt em piçukun vaqt mezana tişteki bu du denge kesi naçe kesi normal بلي eva krekek par mezina na vaki mamustejigo gerem xort bikin yani zar gere bikare u denge meji denge mamuste hene mamusteji netersin gere dev bavji netersin debeku ev malbata zor desta ji xoji zor destin ev ji debe netersin debeje we roy hatın cemin ya go em bu ara ne kevin tekiliyeki mesela tersiya ارتشي دبي مخابل gotnek mezna he gundek hebiye kanik yu hebiye ki wî kaniyê av vedixwe dîn dibe بلي dîn dibe gundê dîna ki wî avê dixwe dibe dîn ja rokî mamostekî didim wî gundî mamoste diçe mamoste aqlî wî heye heşî wî heye serxû ye lê dinêre tev dînin îja bi tenazê xwe mealem dikin mamoste dikin bi eyn zordestiya wî falan بلي İdi mamoste nikare idare bike nawan da diçe bajir yekî aqilmendekî dipirse dibêje ya ez ketime gundekî wisa kanîkê heye tevdînin îja tinazê xwe me dikin henekê me xwe me dikin ez sûcdar dikin her tiştî yani ez nikarim wan nawan da idare bikim aqilmend jî hat dibêje her tiştî ji wî havî bixwe
بجیم بوکوان وەک نها ام ناخازن بله. ام وی آوه ناخون از بله. وی آوه ناخون بله دین بیجی گره دین تیا خوب بزانه به بله. گره ماموسته و ده و باو جی جوان دینا نترسن بله مثلا ویرکتی گلک گرینگ نز بوی مسئله جبا همو بیاره ویرکتی که جاکو برای مفتار به بله. یکو مفتار ویرکنجی اما وصلا ببین وان زور دستی دکن هر تشت بری هر تشتی دبیجن از و از بله بله گوت نماز نه یا دبیجن او گوندی بی رز بله کونه بی پس از راسته او مروفی که دبیجه از و از، از بله. او همون نتشتن بله راسته ولی و هم صبا ورد زاروک او کنجی ماموستا زاروک کو زور دستی کنجی او جی وک اوی کلوان تکرن گلک مرو جواره جی باردم چی یعنی مرو خدمتك بدوانجي خدمتها بله، زياده بله، گلک بله. مرو بدوان شخوا شوي زارو يعني çünkü مسألة بسكرك هي جوان مالي ده مقاومة. بسكرك هي. يعني دسبك أول پرزگیری که مازن بواره تی خویا مالبات جارنا نابینن بله. گلک مرو اوی کو زور دستی لوان تکرن جوان زیادتر مرو يكون زور دستيت كزور باتيت ما مثلا تام ليفردا دبي تفديري ماتشبن هم يه مالباطه هم يه ماموستا هم يه جواتي بله. امي تشوا تدبيرا بيتشتي بگرين بيشكا بيتشتي بگرين وتشوا امي يعني حولدانا ما يتشوا بكلام بله دبستانه ده از جماموستا و جمدور دبستانه را او که کاته هشی من فيكا اتوازم از بيجم ددي زمان بره ده شاغي کو عربي كيم بون تليفون تنبو والغندا هيا دولتش ملت تنبو مالي خرت هبون ومالي بشك خلص هبون راسته مالي خرت ابي کو زاروكي وان زيدنا هيجا جي كيفني مدبن بلا زاروكي وزيد بيش بو بله. كوتا خلقي نكجوا ابي مالي کو او خلو بونو خرد بونو زاروكي وان زيد بون نحقيل وانا ما جارنا تكرانا جارنا راس. دولة تنبو كذا دنجي خونت كرا خلقي تقول المجب كن كذا دنجي خونت كرا اوانجي يا مالا خد برانا يا جي اوي وان كرانا ابا وان دبريانا ارض وان جوان دستان دنا والسنة يخوك بارت كجوانا مصابي ايرو ام دنيرن تنه هندابو چما هندابو دولت çok gunda jiydi. Ben. Telefon çebun murod kare ediş devlet fazla. Destek fazla kuvvet fazla. Ser zor destiye jî gelek zarok bizan bin ku jwan kuvvettir mamosta و müdür heye devlet heye. Gelek bizan bin gave ku bizan bin. Çünkü ev zarok ku zor destiye gave ku yekek ku jwan kuvvettir bibinin sere tabinin. بله dev jüiz zordestiye idi zobardan. بله Bu için ki koduna ifade ettirin. Gabe ku yeke kez murab khawatir habi murad bi abe ku el khalqatim telimji bekirin. Denge ku وزانه يتشورى السري بله. زانه يتشورى şeriye Mesele zan. var. Jgovi de gelek em dibistana da mamosta müdüre dibistana vi bizambin. Min. Em vi bizambin u zaro karaji vi bidina evkirin zanin. Juane bejin. Dibistana da eb qavat eqalaw amin. بله Kezek men kare gabe ku tangasiye ke veçebu verne cemme. بله Ya mesela ştebi kare beşe kilda sarxwa. Gabe ku mro go zaro ki ku zorda silvan tekirin dibe tamam. Jiye ke ku am je qavat bus. باوريا وانت باوريا وانت. و ebe dine jidbe yeke ke jimin khurtraya. Ajeleke şike ke dine akbam. Yani hawşar rahat nimbem gelek. بله Evju sad beje yek eve و adwaji geleke yani malbat zarok ya اوكن هيم بكن بله يعني قبل يقوم زاروك جمال الدركت مجرد بين يشام بجريلري بتركي بله جالك فان الناب مالبات ده مالبات ديو باب زاروكا هيم بكن افشيا برجلك كوان هبي جالك او شيء بكن ند هر وقت مالبات هري دبستاني ما مستقويا جالك ام عولي بزاروكا او كن في حالتكم خلاص كن في او برجلك هو ليلدن جالك فان يشام بجريسي ام جوان مالبات ناف مالد او كي خويم زارو كي خويم بكن وان يمكن يعني بس جريك شيء بودي تبوي من شوا شو او كي يلدن هو يلدن يكي عقل وكر ويشكيري بيجن شوا بيجن قبل زارو وان هيم بو احتياجي وان مالبات شي كيم به جماموستا شي كيم به و بس جريك خو درد خو تانغاسي خو دست خو ايدي خوش ایدید کاره خوب پارێزن ايدي كان خو بباريزن وش غيني فيجي دولت جي فام دبينن هبو اصلا مره هبو برتوكيواننا يعني برتوكي كو مرو شوات مرو زور دستيره بكار يعني بيره اوكا زور دستيه مرو شوا بكار به ji bo her dibistani hatiye برتوكيوان çekiyor. هبو دستي ماموستيا دهنا بله. دستي ريبريه ماموستيا ريبريه دبستانه دهنا aslında امزانن زور دستي چيه و ام شوا بكار بن اوكشي يعني كماسيه ما چيه ام
گرنگ نبینن نه نه چه که اوشان مازنه لبله چوا کوم گو هنگ جه زاروک يعني جوان زعب دردك مازنه حتى كون نبيشي زاروك ومرو نبينشي مرو جرنجياوي فرق نايكا مرو تبيشي ده اوكا خو هلدا تبيشي ده مرو اونما خو هلدا ومرو نخاسمي جت نوا دبستانه ده مرو تبيشي زو بجرا از باور وزوك اوكو بكم يعني نوا جواكي ده جوا كم بشكي ما مستغو ناv ماله ده مرو زاروكا باش مازنتيه دبستانه ده جي مهندس دكتور ماموسته باش مرو چه اف هر دو جي gelek تشت حالتك اف هر دو جي ايدي چي شوت پروتوكول ايدي جي هاتيه نفساند ماموسته نابرا مخابن نابرا مالبات و اوي da gere hevsengi hebe بله دبستان بله yani hayaj meytevij mali hebe hayaj maleji gere dibistani hebe ev kim nebe xo ev naskirin tişteki giringe yani zari xo naz bike xwendekari xo naz bike gelek pırtuk wek mamustego hatne çekirni tani pirskerek ev ki zarok bikar be were derdi xo koli xo beje Kerem ortamaki ısa بله آماده بکن یکی که مثلا و راستی زوربتی تجربه زوردستی هفسالان تکرم مرف یعنی تفکر ما ویرا چوا به مرف چوا پیرا با آخفه یعنی یک زوربتی دیگه مرف جرا چوا یعنی با آخفه و چه شیریت تا جرا بیجه yani dibistan da gelek jara dube بله peşi gazi mağdur dikin بله hatiye zorbeti hatiye ditiye peşi dipirsin çabu çuvaxt çebu çencara çebu bu zordesti gere berdevam ke peşi godari dikin u zarok ez cem xod dim Rustanı ez rayaberi dibistani me gere zarok vere cem runi gere baveriya wi min hebe gere bizameki wala ez çum cem wi ev vi tişti idi müdahale ederken nahile kes karşımı be بله godari dikim başı gazi کریاره دیگه یکی کوی کاری که زوربتی کنه küçük bir mergo boğa em gazi boğa بله den gelek jara tipe wan tev amina heaven yani yan belende yan بله evaj گر گوده gevde ya jwi mezentere بله yani bir gotene xova derdori de hevali we heaven chetawi he her tişti we yani tev aynine mina heaven em duyun başı ve tev ya çımakır de çoğatkır hevali te kibun em we chetawi duyun بله başı tutana mutana mehene çem mamusta cem tani godari nakın بله orolaki mehe pişti we gazi evatkın dev bavandıkın em beşe gazi mağdur dikin اما از تشتكي تخازن ببرسم لهري زيدا ناف زاروك كاتش تهنا لو قضايا افتشتا yani istatistik lavuk da beje liyaz pezanım idi nav geçe daji zede de be ama lavuk idi avcın zede istatistik sadı be yani çıkak geç beji nav da lavuk zedetir fizikiye ya u keçkaji beje sev deruni çel bes deruni yok tefki بله بدفکی زده و چوا بیجن و ترانه خوب به هفت کنشی ناو نوچک جوان پرما هل ندن اواخو بله نواخو بله بله کشکد او هوالتی اخو وی دور بسکنن او برا نبه هوالی و ناو کچا دا ضعف لی زاروکن لاین داجی فیزیکی لی خستن من بیجن haberi ne hoş jestandın perevi em بیجن کنجی و هر تشتی و gelek jara evdu be yani helbestek heye izna hebez kurtasi bejim بله ما مستمخابن دم ماجي كيم مايا tarhındık كرمكن dibêje em ez ha bixwînim بله كرمكن ez pir kîfa min ji vî ratê dibêje em ji xelqê ra dost û yarin em ji hev ra gur û marin em ji xelqê ra cîh û varin em ji hev ra erdê sarin em ji xelqê ra dengbêjin em ji hev ra lal û gêjin em ji xelqê ra hêvîrin em ji hev ra kêvirin em ji xelqê ra şîrin em ji hev ra şûrin em dixwazin em hev ra şûr nebin بله em hev hez dikin zarokê xwe hez دلê we sax be hûn her bêjin û mamoste doktor Sayîm
فكرت بروت ونهر بيجن مالا واوا براستي جم قالك كيف قاش بعطنا وام شاناز جبون وقالك اغاهين جرينج دان مالا واوا ونهر بيجن وشورمند دروناسي ايبوك ام جوارج قالك سباس كم مالا واوا اسطنبول حتى لفر والسر حردو تشافي ما هادنا ونهربن براستيجي از هيفي دارم بيناري ماجي قالك فايده في برنامج ديتناش كي ده ماما مالا هر كسي ماجن ديو بابا زارو كان دشنا دبستاني وقالك كاش بربي تنغاسي جليدارن ان شاء الله ام بنا برسف جو بارسي ورا بنا برسف وانجي فايده كيرتيا وام قال لك سباسكن اوركسترا خوجي وسترامبيش بريس سهرة هيفدا وموزيكشان ما علي اكبر ارجون علي جان كوتشر سايم ارتن از جوارج قال لك سباسكن ودنج ودلي وسغبه بله بينر عزيز ام ايرو هاتن داويا برنامج خو وبراستيجي قال لك برسي ما ابو لي بالي او صحبه ما وحركي شو وحسبي ديزا همان ساعات دا امل الجالها بن حتى سبب الناف خير وخشده ببين الناف جيانا كردي دا خاطري واحد دم باش Beni dara bitti uşum, ruha çıtı payı